Tubasuhuze kandi tubaha ikaze inshuti zacu mudahwema kudukurikira aho muri mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye n'abadiyasipora bari hanze tubaha ikaze. Ni Blaze Boy TV Show aho twazindukiye mu karere ka Musanze ahabereye ibyago bitunguranye by'inkongi y'umuriro. Aha turi ni Musanze. Wakwibaza ngo habaye iki? Byagenze ute? Ndahari ngo ngusobanurire 5/5 wowe making sure urebe ko wakoze subscribe, share, comment, likes kugira ngo tubane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye umunsi ku munsi. Musanze rero habaye inkongi y'umuriro ikomeye cyane aho hari abantu batatu bahaburiye ubuzima abandi bagakomereka bikomeye bakabasha kujyanwa kwa muganga. Baragira bati Musanze inzu y'ubucuruzi yafashwe n'inkongi y'umuriro, hatakariyemo ibintu bihwanye n'agaciro ka miliyoni 15, abantu batatu bahaburira ubuzima abandi 4 barakomereka ubu bari kwitabwaho kwa muganga. Wakwibaza ngo byagenze ute se? Ni igiki cyateye inkongi y'umuriro? Mu makuru twahawe nk'ikinyamakuru Blaze Boy TV Show, ikintu cyateye inkongi y'umuriro ni ikintu cyitwa gaze. Bavuze ko gaze ariyo yabashije guturika igaturikana iyi nzu ikabasha gushya, hakabasha kwitaba Imana, abantu 4 akaba aribo bahaburiye ubuzima. Bagize bati inzu y'ubucuruzi iherereye mu murenge wa Muko, akarere ka Musanze yafashwe n'inkongi y'umuriro ihiramo ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 15, habasha kuboneka abantu 3 bitabye Imana, abandi 6 bakaba bakomeretse, bakaba bari kwitabwaho n'ibitaro bya Musanze. Bakomeje bavuga ngo iyo nzu yubatswe mu mudugudu wa Sangano, akagari ka Kivugizo, yakorerwagamo ibikorwa birimo ubudozi, akabari na depo y'inzoga. Yafashwe n'inkongi y'umuriro kuri wa 26 Gicurasi 2025. Yari iy'umuturage witwa Nzamwita Vincent. Iyi nzu yari ya Nzamwita Vincent wavuze ko yahombye bikomeye kuko nta bwishingizi yari afite. Yagize ati nta bwishingizi nari mfite kandi ibintu byose byahangirikiye harimo n'igisenge cy'inzu, kandi n'abavandimwe 3 bitabye Imana, Imana ibakire mu bayo. Aba nabo babashije bakomeretse nabo turasaba Imana kugira ngo ibafashe. Ariko ndasaba bagenzi banjye b'abacuruzi kujya bishinganisha, kuko iyo mba narakoze igikorwa cyo kwishinganisha ubu nagomba ndi mu bihombo bimeze uku nguku. Polisi y'u Rwanda se yagize icyo bivugaho? Reka turebe icyo polisi y'u Rwanda yabivuzeho, cyangwa impanuka ikiba, inkongi y'umuriro ikiba, icyo polisi y'u Rwanda yahise ikora. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe ubutabazi no kuzimya inkongi y'umuriro, FLB, rikorera mu karere ka Musanze, ryihutiye gutabara nyuma yo kumenya iyi nkongi y'umuriro uko byagenze. Nyuma yo kumenya amakuru y'inkongi y'umuriro, yakoresheje imodoka zizimya umuriro biranga, bakoresha n'ibindi biduka bituruka mu matiyo, ndakeka benshi mubizi, ariko byarangiye nubwo byari byanze, umuriro wawanze kuzima, ariko byarangiye bigeze aho urazima. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru, SP Mwiseneza Jean Bosco, yemeje ko iyi nkongi yaturutse muri iyo nzu y'ibyumba 4, ariko nta muntu wayiteje, ni gaze yaturitse. SP Mwiseneza agize ati ni inzu yakorerwagamo ubucuruzi butandukanye, polisi yihutiye kuhagera izimya umuriro, ariko ibintu byinshi byangiritse. Haracyakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye inkongi y'umuriro. Polisi y'u Rwanda yongeye gusaba abaturage, iki nicyo polisi y'u Rwanda yasabye abaturage, kugira ubumenyi buhagije ku ikoreshwa rya gaze, bagashyiraho kizimyamoto
mu nyubako z'ubucuruzi n'ingo zabo, ndetse bakitabira gahunda yo kwishinganisha kugira ngo barinde igihombo giturutse ku byago nk'ibi ngibi by'inkongi y'umuriro. Iyo nkongi yongeye kwerekana ko ubwishingizi bwerekeranye bujyanye n'inkongi z'umuriro bukenewe cyane mu Rwanda, cyane cyane mu rwego rw'ubucuruzi. Inzego z'umutekano se zagize gute? Inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi zirakangurira abaturage kwitabira gahunda z'ubwishingizi no kongera ubumenyi ku bijyanye no guhangana n'inkongi z'umuriro. Ngayo nguko rero, ibi nibyo byago byabereye Musanze. Reka dufate mu mugongo imiryango y'aba bantu bagize ibyago, kandi tubabwire ngo Imana ibakomeze, kandi n'aba nabo bari kwitabwaho, reka tuvuge ngo Imana ibane nabo, ibashe kubakiza 5/5. Ndagusabye urebye iyi nkuru, wumvishe iyi nkuru, sharinga ino video igere ku bantu bamenye ko bakeneye ubwirinzi, bakeneye gushinganisha ibicuruzwa byabo n'amazu yabo. Ndagusabye kandi ukore subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu dukora bijye bikugeraho 5/5. Ciao.